of it. Then tuongere tunanke Eitekeri riresireho ebiteekateeko bitari bimwe na bimwe kuruga omu bantu abari kugira ngu eitekeri neryo kubanza ryayitegerezebwa munonga batakarihingwize. Baitu ekizibu ky'ekiragiro kinu ekikozerwe ngu iwe nk'omuna Uganda kasitotembe nyonyi rundi basi rundi machala okakurosinga boda ya Uganda okahika Konga nobo takyali muna Uganda, sente zone zorasindika kuraba hasimu yawo kwenda kuyamba omuntu wawe wenda kubanza kutunga obusobozi kuruga mwa minister webya emunda yihanga. Kandi nimukimanya ngu kwija kuro watunga ebaro henu kukwikiriza kutunga sente zawe so kutwara no mwaka continent ya Africa no mu East Africa Uganda niye kusinga yobonako beti nkumanya habwaka abebembezi beitu beyongiye no kugenda mu maiso kurandi bakora amateka agakutwongera obunako gatali agakutuya mbonako baitu government ni yemu etuterira omuhingo sente nko kuzirata mu Uganda baitu atira omuhingo nko kusente zirakoraki ziraturuka mu Uganda hantu ekaguza who is fooling who is against this country kumaisa government yo etulemu ne Rwanda ito abana Uganda na Uganda abaturano bagira ngu eitekeri rizireho ahabwe enshonga ez'ebyobutegeki nanke kizire habwe ebyobufuzi ebya politics obutura abantu rorangu bine biragire bukwija bikanyigiriza omuntu wabulikiro habwo kuba oli murangi yakala pateno patete leke nyoni ntekereza leka pati zirugo nko kutwala tuli movement kara tugaruke mu system eba kweta movement of system ya movement masango kusahoki kusaho bitebe aha bukire muturo rundi cyajumbu tukira mu kitabu yatekereza ngutekekera giro just aba interest yo kurwanisa abantu abatayito abakwenda kwetana mbintu ebyendema no kulemesa abantu abayinja bebeine entekereze yembaganiza al government yeroho kuija mu byendema Marungi rutaremwa orukwebembera ekitongole ekitari kya gavumenti ekya Rwenzori AD nashoborora oku eitekeri rikuza kuteganisa abantu omu byobuhereza. Sente zino zikwija maybe government nebe netekereza ngu zigirwanisa baitu sente zikwija nzija kuyamba abanya-Uganda abokuba emireme itukora emireme yeremerwa government sometimes akwa twine bikare bitukakamu nosanga government yeremero kwicyaya amaizi iremere kwicayo obujanjabi baitu ebitongole bitali bya government bizire nibitekaho obuhereza kuyamba government no kuyamba omuntu wa bulikero. Eitekeri ya Protection of Sovereignty Bill ahabu mwaka 2026 rikashomerwa omu parliament 2015 ebyokwezi kwa kana omwaka ogwo konka obwahati abanya-Uganda barugireyo okurigambaho abo kwakurizo oburiremo gasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Tayari West. Ihanga yetu yakubeire yabatatingeta mawe ija turwane tusingule okwe